Kipat ba kerilom kasi bajantia haga arpoi terek urampang arajar arpusan kata kesingito diang ilemi pat ba banishim banta ki election banta vote banjiet yala kinong mikmat kibadan san prangut kinong mikmat baro na pedang ki ars pa anyo pu arngut ki kertong ki bayakon ki election MDC bali ishim banta kum ki MDC shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jantia Hills Autonomous District Council. Gikertong baro beliau akalat kini sni bagi tayo belalet no bagi pensutu bat pensyash kipat ba ya kanong rim bagi mi bane kon ki election bat mentak i satang haga jingjiet bagi jing start jong kipat ba balik bantap bagi vote jong ki hakeleng ki constituency ban ai karai ke bakado haga election jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ladan cispa san puprangut kertong baya kon ki election MDC bat haga Jantia Hills Autonomous District Council kidon cispa kat sangut ki ai reng hakanik election hakanik election MDC gidan kat kandai ngut ki kertong kentai ki belami shikmat banekon ki bagan top ya kat arngut ha KHADC ban nyongut ha GHADC bat arspa asan purai ngut pat ki election rang kajing tap vote akaleng ki jaka kelas sedang naru kupor nyo bujemen step hakaleng ki constituency ha kabala perking bahai kajing pahara hakaleng ki jaka tap vote ban penti kena bagi election kanong kebayat bed kebayat relti hadin bagi pat bahai keladap bantap igi vote ki jongki mentaki kertong ken up setangnya ke jingpat mena ya ke result haka arp sau trek urempang kabadi ke sinyo vote nak bentakan ke election Haga sengi tap vote la saki bagi pat ba na duk samla haduk ke belarang ba kelami balik tap vote bat wat ki kertong ke bekon ne seng san pertai bagi kertong kemseng kelalet ban kemi ya jenglong jingman jok election ki kertong ke bekon ne election kila penpa ke jing skam jingmot bagian poi syakathong hadian bagi trish dom met bat sengi ban pesoto bat ban kerpat gi pat ba bagian kershan lem neki bagian job election MDC bagus dah bila berpatai dia lalu kan film konfiden hadian bila ada tet yang ni buat entas ni to kemudian kong yang gue play dan dikasih ke pekerpang kamtam yo ke bentar ke kongsan dalam dunia mesin ni kabut akan dikasih statement cibun bang yo dikasih kian buat dan kalian jungi kermen bangin polis katong Again bang yo tabi ko vote kam tam ya ko yo election polling station prepare ni po 19 Chiao constituency ini termen kemang interest tom hi dan dus nam arjar fulai arsa ko arsan ko ngi yo bandung sik yeng jo gibreu ni la wan man pan ke jing keshan ki ini termen bang head so jo jing kima kita kimat ke bakong san mo la tapi wan ko bor la tapi job la sai bisa jit umben bisi di mat bang kesan hi kilong ba wilayah dan snow sigi pai ba yeng ke benirung patunjuk di public meeting na yo sam ke api kita nong rem hi ke bang yeng na shim nam ta kane ta kalong nya da penek sa ko tiu ya ke ri ba jam liu dem ba ka disconsil mat ke bakong san hi kumbang itip ba ke seksyedu ke dikatiar ke klan ke bang yo Tika dan kam saka yangi ban klanya ka scam ya ka kam tam menteri hop terikut ya kam ka bangi di bintai lesi pimpa juosko bat kani gadi gasin ningkong bangi don ya kata silent campaign where we have tangki door to door bat ki house meeting bat ki community hall or hall meeting daga bangi kam pendik ikinong songsnong bat ka ege ke bastunat kalong bangi yo ban interact bah ba kinong songsnong bat kaba sutunat susu kalong bah borok kidai ai mensim bat ngasutu karukom ai mensim bat kajinglong positif jong kipai ba ngasngo bakalong scam ba kani kenti kumbapin kemauhi tangkat kendai bot andai kani kenti pada ngasngo bangin tam sibut jongi kalong kumta ka benta ba bunhi gi ba ya pule ba ya tre sabar katan out ka kamdunahi hapo kini ki area
kamtam gini kita laban kalum chat singi ki Oxford Andre ngatrai kat kum kajing page kan poi hi kum kita ki 50 to 60%. Te hakini kisan senam ki bala let no plus kabangyo extra mo kabangyo extra ngalatrai borba ya ki development ngalatrai borba hakabe dei bat ki kampen roy ki kam sports bat bon ki kam ki ba ya dei hak ban kentiu ya ka konsumsi handre ka bakong san ka ka bang solo kokin kalau halor ki an ki ba ngilawan ra adis konse kata kumkalan act nang ta market act nang ta berkesulit waste management act ngilawan ra ki act ba bon ki hima nang tapat ki resolution ki ba bon ngilawan ra te halor gini te halor ki kam ki bang lale te ngaso ba upat ba sa sistem nai ka dichania Kumbang itip mata ba kalau tun kadai ka deciding board nang tay. Kaya dukat no pi expect ba pin yo kalau ba persan. kadai ka snong ka baka basa mga bar kalau satun kadai ka snong ka blai i bon ki jingkela hadien bang lawan mga kubu MDC kuma bon ba ki jingkela dai halor kini kanong rim bang i ba kalau satun ya kani kanti ngamar teti Te kom kan di plus tu jingale mah ngidan be kecingkerman hai mis kam boleh norkat nompak ba nomolai norkat katai bokongsan ki bokongsan du kolong bah kini lusnam ke jingmon misi juga ngala persangkat bala ibor mangantrai nam taban kentiu snong molai bat ban pet iki jinge reaction ya ka jebri ko jongi ya ka bangi lai dan beta ban wara ki an per nata ka bakam kongsan du ke nam ta konsam lah ke jingkerman nam ta joki bat ka kalenti menyalam nam ta joki tahi ki mati ba larap pai ba bat pit nga matong Kumu when ki MDC but sitting but presidency ba mentang ni dan ban ong ba nakalyang jungi kat kepala ngilawan ra iki an ki ba scam ki ba biang ki ba dan kam hadu kata-kata but ki dan ru ki an ki ba san ru teli ki ban kam hadin nyo ko arteli ki snam bangilayo ke council ba ngidang yo mentah kita ki an kebaar pat kebenta jong MDC sikat bala ka roy kapar ka development apo jong ka constituency leni nam takari brokaway kat bakot bor leni lat deti nakalyang jungi ngisno dai ban ra kini ki development te ban mentoy ka snong ban mentoy ki pai ba kat kabala ngin persyang le se ladaki nong snong joka khandri nok my constituency ki ailat ingi banlong demi kemat kita di kimat ki bakongsan ki bangi don jing tu baru ban pen klain ru na bantaka kot kakya kini ki government healthcare center nam ta ki long yeng baduk babli bam kot bor ban le private hospital habapang basdom te kin biang ki doctor hapo kini ki urban primary health center ka dispensary ki dibendon ki doctor specialist mdai tang general medicine Henry ngi debenyo ru yaki specialist nam ta ki kenthai nang ta ngi debenyo specialist nam ta ki klung kna ki pediatric de khnang ba ki longyeng baduk bapli bam dan lat dan nanti kin la ban late pat syakini ki healthcare center joka government nama takarau ngi pen khlain ngadang one inspection hau benai December ngayo ka interaction but kini ki doctors bagi staff nurse nang taki staff untuk ki pen pau kata ba dan kam shisha ban pen khlain kini kenang ban long ka jingirap Kimat iba kampungusan haka ni ka campaign menta kolong banang kampen baha banang kampen janai ka dipri kam juga di council la kolong ka jadi juga judiciary jadi baka executive la kolong ka jadi juga executive awiru ka pagadun kam kolong ban simkhia jadi baka amendment juga succeeded ban besuk katu kat ni ki jimut naga artikel laisan dipul kumban super mau kaji di bagi marbok hidup nilapan adbiang kita paragraf 3A di banyak tangga lan di banyak langka mineral resources juru aga 12A balakun gumnu ka ain parliament ain jong ka state kanum la menteri kam haji bentang kumpala don hatang paragraf pala
benta kadika bakampung santam na barokoi magbriwa kadika penti ka benta je kren bahaya ka artikelais pani kuai tingam sudi ban ban pentlanya ka artikelais pani kuai nganong ban pentlanya ka siksidel nak benta ka interest jungi briu jungi nak bagus su katu kan ni jingmun naga artikelais pani kuai syaga amendment di siksidel kata kadika main very important nang bagi briu jungi kinong safe and secure kawai pada ga ba jadi berarti kongsan kelong ba kini ki institution ki companies ki firm ki bawan ban sedang kam hangni apo rium kasi imat wadon kam betunon ke pasai bagin asyot ya ka jadi bata kanul mut gaban ai kam iki pun samla ki dungi bat juru ka jadi berarti local issue kam jungi kelong banang pen bahas isu jadi berarti kam development jadi berarti local issue Ito hakabadi bat kanika election ka kamanlok mata. Kajigarmen deka scam ha. Scam nomor ba. Nakaliya ka junga ngala IT hoblay ni kakam. Nadu bas danghi. Hakabadi wajib bakya pakrum kibyang ibet. Padang scam kuma daka jisnay jonglay daka jigur ku jonglay bat jongkat jonglay. Nang scam kalong ba blehi un sakta pai ba chok mulai baro bagian buat bapti sau kami bat masalah mana yang ngaji syakri kalong ha tam nam tagi pai ba chok mulai kong sihi baro we di kamong amne ngamartin hakan ikan tim ka namar ba aki pai ba hi bangia sumslen bar pagi pai pat padang sem bat scam baru ha daga bor jomble sne jomble ngin ga job kapten burom hakan ikan tim ta Ana ibing syakri wabhanam tak baik jong mulai bagi jabri hibar koi. Kebanyakan ete kate komno karpom gini rekam hapo district council ni snaki an ki ba kham khlan ki an ki ba kham khlan ki an ki ban kham te lakam kham tam mi gini ke jinya bakalah mo apa buat daka employment sectors mun su ongno ikala bandai ka industry ke peru kamat bahap kamat bejungi te kadiban sina ka reservation ka bakam benya ndi ban shu ong ba ka reserve category ban shu okam khasi tang ka kam sal plau ka kam samsha ka kam upgrade te kata te mi hap na namar pa company si pero play ni khamtam ki factories mo ki bla den ka set up ka bala he sisa ni la de ban ai kam ki khasi ka kam ka bakam kuntiu ka ngala ju ong bon sen bikidan gitu ki level mo kidan ki department repair kum ki sales and marketing ki research and development ki procurement ngaju ong bikidan ki level ki lower level management middle top level kajing kwa jungi kalong ba ladangi ai permit ino ban pilih hang ni ban ai ru kajing te la kam pa kham ne ngin dai ban sha wat ikini ki bal don lupa dun in hab ya khot ya ki song lang mat ki pen mi da ki we ki an ya discuss lang namat teng ai sen ai ki khna khasi jungi ki lapas bahan ki apply kam kakam ki ong ni dan kam experience sans nem tu unia trese ai pli men yo ta experience sans nem post nem tu unum yo kam la no ru andai hapo ki companies ba per ki dan kita mi shot ki management trainee MTs mo ke di bandan ken ketua reservation wat ki MT ro teng ki khna ki lapas BA ki lapas BCom ketika NEP mentale ka fokus bahawan mana kita ki training ki mana kita ki industrial training kini ki khana khasi jungi ki deban yo kan bandung gitu ki companies per ban le ta industrial training tengah thai suki ngamong bangila ban le sis le ande ke jing kongsan ka ban kham khmat e ka deban penli kita ki kom ke nang bo khna jungi yo ke exposure unyo ban yetre gitu kam un sayo ban ai ban no senyang lu siki mo te suki kajat bener ka kipe a little bit slow, maybe average. I would say that. Let's hope it picks up in the second half of the day, and let's hope people participate in this democracy. If people don't come for election, then it is a murder of democracy. So let's hope people come up and vote for the candidate that they maybe have hope on. What is your prospect considering the multiple candidates? Well, always a good prospect, but at the end of the day, in democracy, it is government of the people, by the people, for the people. So it is by the people now. So let's hope we have a candidate who wins is of the people and for the people after the election.
Walah gibabun kijaka gajing tak vote kelalong kebayat bet Ndrai keladan pak gajing jah ke senong wapung skur bahap pak ketuber wapung konstituensi ha kebahakat tu kadang vote ki reus niu ke tombor ke kijaka tak vote da kabab penpat ya ka kor electronic voting machine ha kijaka tak vote Keyboard penyiat distrik jog East Janja Hills dia kulit kejela bat keyboard penyiat election dalam marmar sekali kejaka ke balami kuhuri hura bat kila pensengit Oswa ya kejing tak vote kani ka polling station jong ka wapung skur bakadai jong kishan rang bat bi pada kadai jong ki kentai te hakani pada baro ayat bet men step di kamdon ni kadon ka jing ya sutu bakla men step kandiat layapan bet te kalayat bet baro te hadu khatwai angko kalayat bet ka kam baro nrei hadin pada kumtu hakapor khatwai lai kusan tinggi yo nak report bakal don kata kacing wan jom kita kibriu kibam itu khmat da menu kiba ya don hang ni kibadang ya terikam na kaliang presiding bat ki polling team jong presiding bat i sector officer bat i zonal magistrate ti itu khmat kisuan kisu le force entry nang ta kisu penpat penperalut yaki EVM bat nang ta ki penduk lut ya kai ka kam penle election te ha ka ju kapor hi had kumbakat wei lai pinyo pada kilet sahapo sakita kiwei pada hapo kaneka mil ka polling station junction rang hangta pada kisdang sakitaru kilet ban pen huri hura hangta bat tempat nut ya kitiar EVM kibamla itu khmat ti habaki nakliang jung kisnong ru kila penjai-jai yaki tang ba mla ban itu khmat kisuan kirung bet ki penpat ha kamil ru ti nrei baro men step kalang kalaya jai bah karukom long jongka jing thep vote te kensan ha kita ki porhi kisu penpat penprano ya ki EVM omla ban itu khmat weiru ki ong babun bamla ban itu khmat te ngi nang hab banwat jing thep ya kata ha kan ko dur itu khmat they cover the face or what dem ki klam cover tamap ki priu ki ba trei ya ka kam election kim itu kim tip ya ki dei national ne kim dei ru tip okay ti stangki snong hi kila ban pek mi kata nre nakaliang jong ki polling team jong ni ki ong nim itu ki dei na eiru kim ong badei na eiru badei na kani ka snong ne badei na ki surung bet forcefully surung bet ki supen surung ki suwan penpat bet. So we received information around 11:35. The polling was going peacefully till 11:20. Then after that we received information that the group of people have entered in Wapung Skur A and B, and then they have destroyed the EVMs. So once we received the information, we have deputed additional forces to ensure that all people are safe in the locality and no one is harmed. Also that there has been no injuries reported in this particular incident, but however the EVM has been destroyed. So we are going with the necessary case for further necessary action. No, so far we have not received any such information of attacking people, but the EVMs were destroyed. Okay, thanks.